Nam jonnon ayti be hewti Madinatul Munawwara nelaɗo sallallahu alaihi wasallam be landa may hadis mo yani senna Amr ibn al-As nyande go arno landiɓe woni nelaɗo man ahabbu an-nasi ilayka, yimɓe ɓen fap kombo ɓurɗa yiɗude. ɓe maki ko Aisha, enen worɓe ɓe innata ɓengu maɓɓe I love you nanen ɗo dey parce que buy emen no ga no sikkude innugol ɓengu ma ala yiɗuma ko crime. Awa nelaɗo kamɓe ɓe landama en public kadi ɓenni jama on fap kombo ɓurɗa yiɗude. ɓe maki ko Aisha radiyallahu ta'ala anha, ɓe maki ko ɓengu maɓɓe nene Aisha. Senna Amr landitiɓe summa man sin Aisha feƴƴi on ɗon ko ɓengu ma non ko hombo hare, ɓe maki summa abuha on say ko ben makko kadi senna Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu wardahu, yani yimɓe ɓen fop ka hoore leydi ɗo nelaɗo ɓurno yiɗude si feƴƴi nene Aisha senna Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu wardaha. haray ɗum ɗo kan no tawa e ɓural maɓɓe, bal iɗon andi nene Aisha radiyallahu ta'ala anha wardaha nyande go ɓe toñano affaire zina ɗum ko Madina. ɓay haala kay yalti, ɓay hande nafi histoire nene Aisha wonɗen ngala mutade to, kono ɓay haala kay yalti woni nene Aisha toñama tay goɗɗo eɓe senna Abu Bakrin okkorayno ɓeɓe fawtino taño tawa e wowluɓe kan haala innugol nene Aisha waɗi zina. en aroya ñande go si Allah okki duɓe cella laɓɓinen ɗum ɗon. ɓay noon senna Abu Bakrin andi oɗo neɗɗo hino tawano e wowluɗo ɗum. senna Abu Bakrin ɓe maki min ko min fawtima ko min okkorayma, ɗa andi giggol koni kon hakkude amin e nelaɗo, tawa alamu wowla sina ɓiɗɗo an on ɓeygu giɗo an on kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. ɓe maki hande wallahi mi okkortama hande kadi ha yahunde. Allah tabaraka wa ta'ala o tippini aya spécial fi yani changegol ide senna Abu Bakri non hara kadi koye hoore respect. Allah dali wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'a, joma goɗɗum en joma darja joma mbuɗi en onon patron ɓe ɓen wota on salo de nde okkorto miskin ɓe ɓen, yani ɓen feruɓe sabu Allah subhanahu wa ta'ala, wota on salo okkorgol ɓe okkoreɓe. Allah dali wal ya'fu wal yasfahu, yoɓe muñño ɓe yaafo. Abu Bakrin muñño yaafo ko wolaɗa kon. ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum, on falaka onon kadi yo Allah yaafo on falaka yo Allah accan on. ɓaynelaɗo jangani senna Abu Bakrin oɗo aya, ɓe wulli ɓe andi ɗo ko Allah ko kamɓe directement adressi. ɓe maki bala bal uhib ya rasulallah. ɓe immi ɓe yahi directement ka waɗo neɗɗo wiyetenoɗo Mistah, o Mistah on neɗɗo wiyeteno. ɓe maki sabu ko Allah yamiri ɓe kon yo ɓe okkormo, ɓe ƴettay mboɗi maɓɓe ɗin, ɓe ƴetti mboɗi maɓɓe ɗin ɓe ari ɓe okkorimo ta'atan lillah fi ɗoftago Allah subhanahu wa ta'ala. ɓe ƴettimo ɓe maki hande kadi mi ƴetti chargement sabu ɗoftagol Allah e nelaɗo. Allah tippini aya go, Allah dali wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Allah sifi fi yite ngen ha gasi, o wi kono ngeɗo yite no fawa pottinede ngeɗo fes dandede nge few al atqa on hulɗo Allah. on neɗɗo mo janganaɗo ayal qur'ana o huli o ɗofti o okkitiri jawdi makko ndin o laɓɓini. ɗum ɗo kadi ko senna Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. haray no heewi ɓure maɓɓe kamɓe senna Abu Bakrin ko waweten jantade ɗo fi maɓɓe. haray ñande go nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe tooli kamɓe sahaba e maɓɓe ɓen, ɓe landi sahaba ɓen ɓenni ene hande onon ɗo fo ko hombo e moɗon okki sadaka hande. senna Abu Bakrin maki ko min, ɓe maki ko hombo e moɗon ñammini miskino. senna Abu Bakrin inni min mi waɗi ɗum hande bimbi. ko hombo e moɗon ɗowti fure wattinede. senna Abu Bakrin maki kamɓe ɓe waɗi ɗum hande. ɓe maki ko hombo e moɗon fini tawi hino nawni hande. senna Abu Bakrin maki min mi sella hande. nelaɗo maki ɗiɗo fo moɓodirali ha hande e goɗɗo sina o natay aljanna. ɗiɗo fo moɓodirta e goɗɗo ñallal gotal sina o natay aljanna. an Abu Bakrin a natay aljanna. bal ñande go ɓe maka ni senna Abu Bakrin ɓe maki anta atiullaha finnar, ko a woni rimɗinaɗo Allah on natugol yite, an a natata yite fes. senna Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu warda. ɓeɗo senna Abu Bakrin hiɓe tawano kadi no tawano e ɓure maɓɓe ɗen, hiɓe ɓurayno famude sahaba ɓen fof nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. yaadi so nelaɗo makino yewtere hiɓe kamɓe ɓurayno famude ko yewta kon. ko ɗum waɗi hiɓɓo ka sakkitode gurdam nelaɗo wanno hutuba. ɓe maki on hutuba maɓɓe, khayyara Allahu abdan min ibadihi, Allah soɓindini jiyaɗo makko goto e jiyaɓe ɓen, bayna duniya wa bayna ma indahu, hakkunde aduna on e konkoni ka makko kanko Allah. no jiyaɗo goto mo Allah subhanahu wa ta'ala landi, siɗa faala mi accama wura ha dargal daro, siɗa faala mi ƴettitama fewno ɗo. nelaɗo maki fakhtara ma indahu,
nelaɗo maki jiyaɗo on o suɓike ko woni konka Allah subhanahu wa ta'ala ɓay Allah suɓidini on jiyaɗo ɗon o suɓi tawi fof andali ko masabaɓe fo no jooɗi senna aboubacrin ɓe wulli ɓe maki min sottirima wonkiji amen ɗi nelaɗo min torikema nelaɗo suɓo men menen nelaɗo suɓo men nelaɗo ko maki ko inde goɗɗo ɓe makali inde maɓɓe kamɓe sahabaɓe fo dariniri ɓendi ma badu haza cheikh kon ɗum nangi o mawɗo o sani hadi sina aboubacrin nawi kon ɗum nangi o mawɗo nelaɗo ɗo makude fi jiyaɗo goo kanko mo wullude tawi senna aboubacrin kamɓe ɓe faami ko nelaɗo tigi ko hoore maɓɓe ɓe woni wolde fimo ɓe ñande ɓe maki kamɓe nelaɗo ɓe maki wallahi nafali men hay e goto kal islam ɗo wona ko senna aboubacrin nafi men ko ɓe maki kala waɗanɗo men goɗɗum ala waɗanɗo men goɗɗum ka dina ɗo sina men jonnitimo min waɗanimo yani beru ko waɗani men ko ma siga mo illa aboubacrin ɓe maki aboubacrin waɗani men piili ko tawta ko Allah pettowatamo yoɓude haha aboubacrin siddiq nam haray hino tawa kadi e ɓural maɓɓe aɗo nelaɗo feƴƴinde to no ɓe nawnare mayde nden kamɓe nelaɗo waɓutu hewuno juulugol ka juulirde maɓɓe tawi ɓe wawata nden ñande ɓe maki muru aboubacrin fal yusalli binnas yamire aboubacrin o julna yimɓe ɓen nene aicha taw ɓe maki nelaɗo senna aboubacrin wullay moƴƴa ɗon andi ko ben maɓɓe kamɓe nene aicha ɓe maki ben a wullay moƴƴa si ɓe julnude acce senna oumar julnama goɗɗo goo ɓe maki la ɓe maki yo aboubacrin julno jon noon tawi senna aboubacrin ala ɗon waɓu toon heewi nelaɗo wata senagol julna ɓen yo senna oumar feƴƴi julnugol on andi noon chambre nelaɗo on e ka dareteɗon juule ko ente ko mihrab on ko nokku gotu ko gimbal ngal wonno hakkude mum si a jangude ka juulirde nelaɗo si mono wali ke chambre nelaɗo o nana hito kon boni jangude ma joni siɗa jangude ka chambre ma hara goɗɗo no ka salon maɗa jangude ka cuisine goɗɗo no ka salon par ce que ko ɗum ɓuuri ɓattodirde ɓay nelaɗo o nani hito senna oumar ko woni kon jangude ɓe maki ayna aboubacrin ɓe maki la ya aballahu wa rasulahu illa aboubacrin siddiq ɓe maki Allah e nelaɗo on newnali hay e goto yo julnu ɓawo nelaɗo sina aboubacrin siddiq yo senna aboubacrin arjulna naafi wondema senna oumar ina moƴƴuɓe naafi wondema senna oumar ko petti quelqu'un kono hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo ko senna aboubacry woni patron o kamɓe woni dow place mo tawata kamɓe senna aboubacry masi heɓanoki neɗɗo darinoɗo ɗon nden ñande mofta ɗen fof majje ɗe jiiɓodirayno ko ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴini ɓayti woni nelaɗo feƴƴini haala kan yalti news on yalti ka nder chambre nene aicha ɗon andi ko ɗon nelaɗo feƴƴini sahaba ɓen fof woni confuse woɓɓe ni e nelaɗo feƴƴini woɓɓe ni nelaɗo feƴƴinali senna oumar ari ɓe maki kala wiwɗo nelaɗo feƴƴini mi luɓorama ngal leggal senna oumar noon har si ɓe maki no ɓuri si trompe wowli senna oumar en aroye fi maɓɓe si ɓe maki no ɓe waɗay ko neɗɗo mo hulali ha hande goɗɗo senna oumar sahaba ɓen fof fanki joni mo kala miji kon ɗum waɗata senna aboubacrin kamɓe ɓe ari ɓe naati directement ka chambre nene aicha ɓay ko chambre ɓiɗɗo maɓɓe ko giiɗo maɓɓe on kadi woni nder ton ɓe memi nelaɗo ɓe ndaari ɓe tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam timmino ɓe maki nelaɗo a wuri ko a laaɓuɗo a feƴƴini ko a laaɓuɗo a hooti ka jomi ma ɓe yalti e hoore ko ɓe yiɗi nelaɗo kon fuu andetuma goɗɗo perde giɗo mum mo tawata on giɗo ma ɗon hino ɓuran ma yumma ma e benma nelaɗo no ɓuranno sahaba ɓen hay wonkiji maɓɓe ɗin taw kamɓe tigiri jon noon senna aboubacrin ɓe yalti ɓe dari ɓe fewtita yimɓe ɓen fof ɓe tawi ɗo hina tan wullugol ni hina tan miijitagol ko ɓe weldi kon e nelaɗo so ɓe fabaki mofte ɗen perda joni aqida maɓɓe on ɓe perda joni iman par ce que fewon ɗo fof no faala sakitagol mo kano miiji kon ɗum holoto nelaɗo maayi kaɓe ma yaali senna oumar no wiideta goto wiɓe maayi ɓe feƴƴini on say senna aboubacrin ɓe dari place mo tawata nden ñande konngol ngol ɓe maakingol nden ñande si ngol waɗama e balance leydi ndin e kammu mum waɗama e balance konngol senna aboubacry ngol peesay ɓe maaki ya ayyuhannas kono yo yimɓe insitu ilayya on fof are ɗo jentoɗo lanko moni kon haalude hatta ɓe jento ɓe humpa news mo tawata aduna allah on fof nden ñande ko on ɗo woni ko ɓeñata kon yani news ɗum on dow kowoni kon on tap allahu akbar ɓe maaki faman kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat la ilaha illallah waman kana yabudu llaha fa inna allaha hayyun la yamut ɓe maaki jente onon ɗo
kala e moɗon laatinoɗo tawi ko rewirta Allah ko sabu Muhammad, ko woniri julɗo ko sabu hulugol Muhammad, ko rewirayno wonirno kal islam ko sabu Muhammad, haray yo andu wondema Muhammadu feƴƴini hande, selli woni goonga tabiti nelaɗo on ɓe feƴƴini hande. mayde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yaltugol annonsala ɗum yimɓe ɓe nelaɗo ne'i tawaynoɓe woɓɓe maɓɓe wallahi si weeti bimbi si ɓe yiyo yal nelaɗo ɓe wata ñamude. no woduno e sahabaɓe nelaɗo ɓen si weeti bimbi ɓe yahay taw ɓe yiya nelaɗo ɓenna nelaɗo ko darugol ma tummi ari, si ɓe yiltito ka maɓɓe ɓe wawa ñamude. jonnon fewtugol ɓe ɗo wiya hande giɗo moɗon on, giɗo Allah on o futike en hande kadi en heɓata wahoyo iwrayɗo ka Allah, en bonnata goɗɗum Allah tippina aya hande kadi en acce mako ni gertoto en mala hande kadi ko wajo en. senna Abubakrin ɓe maki inna allaha no Allah hayyun ko o wuruɗo la yamutu o mayata aduna. idan tabite e dina moɗon kan ɓe jangani ɓe aya ka Allah subhanahu wa ta'ala dali wama muhammadun illa rasul, wonali sina nelaɗo feƴƴino ɓawo makko annabaɓe go, afa in mata e si o maayi aw qutila ma o warama in qalabtum ala aqabikum, o yiltoto ɓawo moɗon e on ruttoto sinelaɗo feƴƴini o taw rutto. Allah dali waman yanqalib kala on yiltitiɗo falan yadurra allaha shay'an, o lorrata ɗum lorrata Allah hay e hunde. kala e moɗon turnuɗo tawi ko gomɗinno Allah jonno ndaare dey shi anon ko oɗo woni innugol en kañum o yiltitino, shi a ko oɗo woni innugol en kañum senna Abubakrin wondema ɓe wawano yani o tabitano jonnon kamɓe tigi ɓe jangude aya ɓe maki nelaɗo wonali sina annabajo feƴƴino ɓawo maɓɓe annabaɓe go, afa in mata e si nelaɗo feƴƴini aw qutila ma o warama in qalabtum on yiltitoto ka jahiliya ka wonno ɗon ton awa ɗo kala e moɗo yiltitiɗo ɗum lorrata Allah. kono senna Abubakrin ɓe jangirta oɗo aya ha gasa e hoore ko ɓe finansani dina kon fou ɓeɗo ɓe yiltito ɓe wonta nafiqiɓe ɓe wonta heferaɓe. nelaɗo wiyen si ɓe feƴƴiyo ɓeɗo julnu ɓayi fillama wondema sonnajo arno landi nelaɗo o wi nelaɗo o tawi mo falandagol ɓe question ɓe maki yahu aroya, o wi no mi yiri on ni on nawni simi tawoyali on ɗo non ɓe maki sa tawa Allah ishab ila Abubakrin, yawka Abubakrin siddiq. sonnajo wi simi yiyal non Abubakrin ɓe maki yawka Umar, simi yiyali Umar yawka Usman, sa yiyali Usman yawka Ali. wallahi ɗen andi wa ma kana rasulu illa sadiqan, no sala wonali si wona gongoɓe. haray ko ɗum waɗi jama on no dowa wattande yili, haray ko dartoɗen ɗon no tawa e ɓural maɓɓe kamɓe senna Abubakrin ko ɓe heɓi kon wondema Allah yiɗunoɓe ɓayɓe tambitike nelaɗo on ha o okkiɓe ben maɓɓe naati l'islam. sahabaɓe no fanɗi mo ben mum natuno l'islam, yani gonɗinɓe kañum e mawɓe mum ɓen no fanɗi. ɓurɓe hewde sahabaɓen ben maɓɓe mayno e hewre keferu sina senna Abubakrin en innaligoy ko fof kono ɓurɓe hewde ɓe. kono Allah ko ɓurniri kon senna Abubakrin kamɓe ben maɓɓe wonno sahaba ɓe yi nelaɗo ɓe gomɗini, kamɓe ɓe woni sahaba ɓe gomɗini. ɓiɗɗo maɓɓe on o yani Abdullah on ɗon kanko kadi o gomɗini, o woni sahabajo. o heɓoy ɓiɗɗo wiyeteɗo Muhammad on ɗon kañum kadi gomɗini, o woni sahaba. ɓeɗo fof ɓe woni sahaba. ɓe moƴƴere ma yani ɓural maɓɓe ngal kamɓe senna Abubakrin wondema kamɓe wo ben maɓɓe wo ɓiɗɗo maɓɓe wo tañirawo maɓɓe wo hay e goto heɓali ɗum e sahaba ɓen sina kamɓe. ko ɓural ngal Allah subhanahu wa ta'ala okki